I ćao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Skyhouse-a. Bio sam pokušao da snimim još jednu, bio sam prije ove pokušao da snimim jednu epizodu i vi kao što vidite postavio sam baklje, ovdje je drvo izniklo pa sam ga isekao, sad. Evo ovdje pa sam ovdje, dobio sam dva semena pa sam ovdje posadio jedno i bio sam pošao da ovdje da proširim ostrvo pa sam pao dole i zama nisam izgubio sve stvari srećom pa sam u rudniku izašao kroz rudnik jer sad moramo da ovu zemlju pokupimo pa da stavimo blokove. Da, idemo odmah dole. Idemo odmah dole, evo ga. Izvinjavam se zbog zvukova u pozad, evo sam je bio i upao sam i dole bio i svašta i ubijali su ovi zombi i ovo pa sam jedva na kraju uspio da preživim. Aj sad da se mi popnemo. Aha, ne. Evo ga. Evo moram i prošlim da bi posadio drugo seme drveta kako zna, jer mislim da treba 4 ili 5 blokova da bude razmak. Sad ćemo da vidimo koliko ima. Koliko? 1, 2, 3, 4 i ovdje ću da stavim samo još. Znam, ponovno nisam pao dobro. Ne idem ljudi nešto ovo od ruke, dostavljam blokove. Vidim. Nemam krampu, momice napravim, a do tada doći ovo ovdje stavim. Sad ja idem da napravimo krampu i da sjemo da posadimo drugo seme. Evo ga seme. Ovo moramo uzeti da posadimo i bundevu i seme lubenice. Kao što vidite puko mi je kliper i dobio sam rude gvožđe 4. Dajde. Evo ovdje stavimo lubenice, dobijemo seme. Dobro to i šta mi još? Aha, drvo mi treba. Drvo, ima, evo ga. Dobro. To sve ide u daske. I štapića ću uzeti. Koliko već? 16 dosta. Dobro, i sad ćemo uzeti, napravimo ovu jednu krampu. Evo ga. To je to, ja mislim da sam sve uzeo. Da idem da napravimo, da posadimo i da... Koliko? 1, 2, 3, 4, 5... Aj stavim... Ja... Aj ovdje. Tako, a sad ćemo ovdje vidjeti, ponovo radi. Trebam još baklje. Pšenica, to! Evo ga. Posadim odmah još ovdje.
Tako, i moram napraviti još baklji i to je to. Znači trebam još 2 pšenice da bi mogao da napravim hleb. Da, bio sam umro, pa sam se dole ubio me zombi, pa kad sam se vratio pokupio sam stvari. I sad imam ponovo ove budkice, kako već. Sad treba ovo ovdje izbušimo. Tako, a ostavit ćemo ovako i ovo ovako, sad ja nisam nikad sjeo, mislim da ovako da i ovako, dobro je to. Tu i trebam još baklji da napravimo, a evo ga ovdje je ovo, zemlja, idemo unutra napravimo baklje, samo je mogu skočim jebote. Ugalj 12 komada. Daj, uzmemo 8, 12. 12 je dosta. I da se mogu sam stavim da se peče gvožđe, kad imam već svega. A me zbunio ove stepence, mogu se nikad popnem kako treba. Evo ovdje i evo ovdje. Dobro, sad idemo dole. Idemo. A to je šta mi je, dobro. To sve imam. Ovo ćemo stavimo da ne bi ja izgubio. Šta možemo još da uradimo u ovoj epizodi? Jednom ovo sam da prošli... Da, nisam postavio baklju. Evo ga druga, i drvo mi izniklo. Ljudi, dobro je. Daj da posadimo ovdje. Ovdje. I da stavimo baklje. Dobro je, nećemo umreti. Mislim da je dovoljno ovako. Da, sad ćemo da sjećamo drvo. Sikrat ćemo jedno napravimo. Pošto imam štapića, imam i ovih blokova. Ne, nema već uzeo sam ovađa krampu. A sad će mi da, evo ovaj sikra. Tako. Da isječemo drvo. Znači dobro je za ovu epizodu. Ne, što uradio? Idu. Joj majko mene koji su. Šta mi je jutros? Nekada tako. Dalje dobijemo još 1, 2 ova seme drveta. Evo ga jedno. Čekaj mi gdje su. Evo jedno, evo 2. Te dobijem još jedno makar. Tri, evo ti dobro. Imat ćemo drva ako hoćemo. Sad ćemo da posadimo ponovo drvo. Evo ga, treći.
1, 2. I evo ga, nastavljamo, evo je treća epizoda Sky House-a. Kao što ste vidio u prvoj, stavili smo ovdje posad drvo. Ovdje. Sad ćemo da vidimo. 4, 1, 2, 3, 4, ajde stavit ćemo ovamo. Ovdje. Tako. I evo ga. To. Koliko su? 4, dobro. Sad. Da više sadimo drva. Evo, ovu pšenicu ćemo ostaviti ovdje. Mislim se na ivici, dobro, nisam pao. Ovdje sam pao, mogu sam samo krenuo iz početka sve. Ko znam da bi krenuo. Vidio. Vidio. Ajde, daj. Vidi, taj zašto se tada, vidi, ajmo majko. Ajde, i dole, mogu da uzmem do nakon kada hoću. Ne, dobro, dosta je to. Znači, sada ćemo ovdje jedna posadimo. Kao što vidite, nemam nešto zemlje. 3, ajde, možda će moći porasti. Nekako tako. A vama ćemo staviti 1, 2, 3, 4. Ovdje. Tako. Sad da vidim ima li zemlje možda ovdje. I dobro, imam 23 jer sam rekao gotovo. Sad nemam ni zemlje. Imam 2 pšenice, moramo životinje da razmnožiti. Bakle mi isto ne trebaju, ni ovo ne treba. I sikira. Sad da imamo što možemo da uradimo. Evo je, treća. Dobro. Najprije ćemo jedan hleb. Daj da posadim ovdje. Jedan. I vidi, ponovno za vedro. Nije, dobro. Šta je ovo sa vodom? Ne znam. Sad ćemo da idemo da ponesemo zemlje. Ajde, uzet ću ovaj 12. Tako. I posjet ćemo. Aha, treba. Ajde, gdje je motika? Evo motika. Posadimo. Stavit ćemo, ajde i vamo. Ja pokušam sa ovim kamenom. Ne možeš kamen. Dobre. Ajde će to rasti ima. Može 4, dobro, može. Evo ga, još jedno drvo. Uvam me oće drva. Ne znam sad da ga, jer ostavit ću ga nekako tu. Hoću ja da idem životinje ovdje da je razmnožimo. Da je stvar napravimo gdje ću da... Jer ne,
prvo ću ovo, pa ću sljedećim epizodama životinje razložim, a sad ću drvo da sjećem i to je bilo to za ovu epizodu. Ja ne znam da ga napravim hleb, pa da. Aj napravit ću ja hleb od pšenice bolje, a pšenica će rasti pa će ja dobijati. Čujem zombija, ne znam da nije ovdje net. Nekako. Znači nisam donio ni jednu scenu. Moguće. Sad sam neka ovi dva. Jebote, nisam dobio ni jednu scenu. A ne, imamo i dosta. Neka ga tu. Ovo će ovdje poraste. I to da postavljamo kovčeg. Ajde. Imamo 3 pšenice, znači. Drveće. Evo, to je to. Ljudi, hvala što ste gledali, ko je sagledao do kraja neka lajkuje. Ovo, ne znam što radi ponovno. Neka se prijavi za moj kanal. To je bilo to. Ćao ljudi.